Sí. Daste conta? Sí. Pois quero que me digas que número aparece na camiseta que ten o teu fillo. Ya sabía yo que non me lo iba a saber. Na foto de Madrid. O 58, pode ser. O 50 e algo. O 51. María, 500 euros! Pois gañaches 500 euros. Bueno. Estes son pa min. Vale, Que a mellor ese. isto é para mí, porque vendo a dificultade non me quero arriscar a terceira, No, si te plantas agora, levarías 250. Bueno, pues... Si non imos a pola terceira, imos a polos 1000. Vai ser que me vou quedar cos 250. Porque vou non perder todo. Estás contenta? Sí, muy contenta. Pasáchelo ben? Sí, pasélo moi ben. Ti non sei se o pasaches ben, pero tú a nai? Sí, miña nai pasou moi ben. Está ben. E noraboa, que Vale, os disfrutes. Vale, Veña. moitísimas gracias, María. Gracias a vos. Encantada. Veña, igualmente. E seguimos con noso concurso. Planteime porque xa parece moi complicada a segunda, verdad? Moi rebuscades moito, entón a terceira suponse que iba a ser máis difícil de xa me parecía que non a iba a saber. 250 euros, está moi ben, non se ganan así nun rato.